Niki mawina suwe sapuniki pemanjen. Indik napi wasane. Terang-terang napi wasane. Terang-terang punika nak sami mendaging terang sane kau dakin makin. Antuk selako kuantan liatan. Iya nika je beterane antuk emas nika sampun emas anu terane sake wonten sekat laginya dulu mendaging emas. Benar aja pakaian banyak peniki membungkung emas. Makin berdarah dan nanti. Nah, sabun ke. Niki mawina suwe sapuniki pemanjen. Indik napi wasane. Terang-terang napi wasane. Terang-terang punika nak sami mendaging terang sane kau dakin makin. Antuk selako kuantan liatan. Iya nika je beterane antuk emas nika sampun emas anu terane sake wonten sekat laginya dulu mendaging emas. Benar aja pakaian banyak peniki membungkung emas. Makin berdarah dan nanti. Nah, sabun ke. Sane mangkin wantah nginuten kadi sane sampun tami titiang saking penglistir titiang rin titiang guyub ngawi-ngawi wantah titiang sane mangkin memelihara sane sampun ketami saking rin titiang mangkin wantah memelihara kemanten menika temawinan ring rahina puniki titiang cikang kadi pelawatan itu.
Gumanti saking dumun tetamian dalan. Nggih, uningan dalan betar lagi minap dan uningina. Nika napi wasana pawicana itu sampun merano betado mangkin. Ide betado lagi punika manggo rambutnya atuk ayam gitu. Iringa wis napi wasana ring itu dani kramone iki. Pawicana itu betado gitu. Atur gen. Dauk nikel tidak ampun ngayang-ngayang kadi patut di ring jero ngiring tergen. Yang yusut yang sampun 97. Men Belanda Jepang ningin ini kita. Men Jepang zaman Jepang tahun 42 niku kan mawinan mundur Jepang kan ulian bomo ring Amerika Serikat mawinan mundur Jepang. Terus ke Bali pancek mewah sih. Pantu niki kantos ngebang di tiang yang di margine genah. Sampun api pekayon Jepang juga. Nika bersane ke bawah penjajahan. Enggak begitu. Kenten. Kramo tiang kayun sido raris tiang mencitang utawi ngelestarian tiang puniki pokaden lingsir tiang sani limun tiang dados regenerasi muda manda wenten tamiang tiang daler keriwekas dan toko mewah pisan makarya kadya sapuniki akeh sane wenten pelawatan niki mangdo titiang sido raris melihara kadya sapunika.
ayah nak mangde pang de puput. Sejada nak ngomong apa? Kayak siapkan nado apa nih lo? Apa coba wajah kan jadi nak dipasukan. Iya. Tuh keraka kriking anak kalau mana di YouTube nih. Yang cegal ceritanya yang rebut Kumbo Karno watak tadi pojok kan gitu. Ya ada sih mau dapel loh, kamu. Watana paru paling siduman pun us punika wawo ratu ada sampun magantos sani dumuna sampun kuno peraine gitu. Dumuna niki anune tapi wasana paruone wentane gitu. Niki sani ke bawah Sugro Pukulun betado alit punika Sugro Pukulun titiang puniki ngametan pacana. Niko sani ke bawah sanoma punika turun nih saking Taman Sari ngurut cerita penglingsir sani dumunan. Dawa ngawangun pura ring Taman Sari punika ten kari alas niki alas niki. Ten api jak alas ageng. Bojong-bojong teler akeh tahu punika kenten. Wentan api wasana harus bojong putih puniki kenten. Ring alasnya ya kasih akasuk tendun munggah. Ampu kenten tempano ring unagi ni punika sane makarya wewangunan purone kenten. Tempono punika persidoan tuh nempo mawina makin indara asin niki. Napi asal tapal-tapal puniki di tengahnya konten dan kadi karya makin bersih niki. Kadi tampak pat. Dan kadi sepan-sepan ada keduman kenten. Mangdo keniawan napi wasana indik contohnya punika kenten. Kenten lah. Iku dumuna paruone dumuna.